Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga çeksiz maqtalar olsun. Peygamberimize salavatlar olsun. Bugün alay zirvesinde oturağız. Bizim kızımız Jumanazar kızı Çınara kızımız şu alay elinin tanklı Datka yenemiz kumandandan singillerinden bulup şunday жақсы daraja жақсы işlerin üstünde köy olduruyoruz. Sadır Nurkocaev şu Çınara kızımızı жақсы қолдап berет деп Allah eli işenemiz. Elimizge жақсы işlerdi kılıp bergen. Bu damından keyin daha жақсы işlerdi kılışına Allah eli tereң işenemiz. Hurmatlı prezidentten soranabız. Men Allah şükür üçüncü Allah'ım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Prezidentimiz Sadır Nurkocaev Japarov'a bizden alay elinden qayrılıq jasagыбыз kelip, mana haqiqatçının ordu boşop bizden kızımız Çınara Jumanara kızı Çınara oşoğun özünün talapkerligini koyup attır. Uşul kızdı koldop koyuşuңuzdu sizden alay eli köp suranat. Eldin atından söylөгөнүбүз үчүн биз көпчүлүктөрдөн кечирим турабыз, бирок элдер сүйлө деди, биз сүйлөп коюшкан милдеттибиз, айтып коюшка элдин мөдөтүн жеткириш керек. Ушул кызыбыз дайым акыйкаттан тайбай, чынчыл, ыймандуу кыздарыбыздын бири эле. Сизден суранышыбыз ушул кызга колдоо көрсөтүп коюшуңузду суранабыз. Рахмат. Hem Türk'ten var, sohbet bukanım. Kime nazar edip, sorun tutup. Жақсы иттерге жеткен, жерді ауышыға еседі да имамшылық қылған, жол жақысы, үкі жақыға көшіп берместі имамшылық отырған, Jumanlar atası, жетіншілік көбеме, bizмен тең, жақсы таныл атасы, өте жақсы депутаттыққа қойып, жаңда сәл қолысы жетті әлетті алған, таныл қызы да жақсы қыз, білімді, жолағы емеге талап берді лайықты, алай аты, шыны қолды берісін президент сонағыз. Жақсы танибыз, жалпы алай елі жақсы танибыз. Біз алай еліне жалпы Қырғызстанға көп салымдары бар да. Бұнда ковид уағында бюджетке чоң жардам көп тиіп атқан. Президент өз Садыр Нуркожаевич қолдап беріп, алай елі чоң шенінде тұрауыз, қолдап беріп қойсаңыз. Biz daha gelecek aldılar. İşte olan memleketimize hizmet olan insanlardan biri. İmanını sattığı, Atatürk'ün beri biliriz. Atatürk'ü dağlı, memlekette hizmet olan, Kıbrıs'ın hizmet olan insanlardan biri. Yürüyüz, çapıyoruz, şunu kolda tutup düşünüyoruz.